السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے امید کہ میری ساری جگر آسان ٹھیک دوستو یت ویڈیوس مجھ أکس شاکنگ انسیڈنٹس متعلق کت کرن ول یس زن سپدیو ڈسٹرک کولگامس مز أکس لکچہ کور ست یعنی دوستو أمۍ سٕنٛز ایج ٲس 5 years یعنی یہ بوٗزِتھ اکھ انسان حٲران گژھان یتھ ویڈیوس مز کرو اتھ متعلق کت ویڈیو سٹارٹ گژھنہٕ برونٛٹھ چھُو تۄہہِ یِہوٚے رِکویسٹ یِوان کرنہٕ ویڈیو ٲسۍزیو اینڈس تام کران واچ کیازکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ پوٗرٕ انفارمیشن لگان پاے ہاں دوستو یہ واقعہ سپدیو وٕنۍ ڈسٹرک کولگامس مز اکھ لۄکٕٹ کوٗر ییٚمِس سۭتۍ اکھ انسیڈنٹ چھُ سپدان اکھ سڑک حٲدثہٕ چھُ سپدان أمِس چھُ اکھ گاڑِ وول والان ٹاس یعنی یہِ چھُ واریاہ زخمی گژھان پتہٕ چھِ أمِس گرِکۍ تُلان تہٕ نِوان نِیر باے ہاسپٹل یہِ ڈاکٹر چھُ کران ڈِکلیئر کہِ یہِ روٗز نہٕ یتھ دُنیاہس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ أمِس کورِ اوس ناو ظاہرہ جان أمِس خٲطرٕ کٔرۍزیو مغفرتُک دعا دوستو بیٚیہِ چھُو تۄہہِ یِہوٚے رِکویسٹ کہِ ہمیشہ گژھِ ڈرایوِنگ کرٕنۍ سیف یعنی گٲڑۍ گژھِ چلاوٕنۍ وارٕ وارٕ ڈرایوِنگ گژھِ کرٕنۍ سلولی اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ لگن 10 منٹ اَسہِ لگو تتھ تانۍ 20 منٹ مگر پنٕنۍ گٲڑۍ چلاوو وارٕ وارٕ بیٚیہِ چھِ آسان یہِ خۄدا صٲبس تانۍ کہِ کٔمِس شخصس کتھ حالتس منٛز یی موت ہمیشہ گژھِ خۄدا صٲبس کُن یِہوٚے دعا کرُن کہِ خۄدا صٲبا سون موت گژھِ یُن ایمان کِس حالتس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اگر دوستو تۄہہِ آسیو اتھ متعلق کانٛہہ انفارمیشن تُہۍ ہیٚکِو کومنٹ سیکشنس منٛز ضروٗر ؤنِتھ وۄنۍ دِیِو مےٚ اجازت اللہ حافظ